ngabo ambao kabisa ukaya na watiheda ekingazi jambo ambao ya ombanko doni mwana wanzo watiheda ya heneti shotidwa woti upeu ya mru wanzo watiheda ya titahe mrwaji na chotea sha ze voting ngazi jourewa tena ngazi jourewa haruma amani ngazi jourewa ni wakomori ngazi jourewa haruma ushahidi wa makungumanyo na nsi za he dunia ze voting ngazi jourewa o wakati ya ladhimu zirewa kabati namna wala kabati mru vanunti juu ujoshinda yaziye ze voti zitirewa paske ye hakika samahani paske hasibabu ya ukaya hata watu anza zirewa ngaona faida zirewa bado ni mrungu tahe faida sheni mrotito jwe faida haina ni mrotito jwe mahala iliyo bahi hata watu anza zirewa ya faida waruma rije rihadisi khaswa aruma ya masuala yahusu uraisi wa Komori wa hele barabara rangu mwezi wa Fevrier kuhonda leo ezajiri rekado haruma lebara yekaya dahunu hatu ulawana nuraisi watangazaji watukufu inti ya hatu haruma utendewa ni rais Azali Athmani irendeha raisi wa hele bara la Afrika rango mwezi wa Fevrier wa mrongo hiyo yote mrongo ya naho bingunia jibuliza mrongo ya kanyangu shayo mrongo ya haja hajitihadi na hazi zinji zafanyiwa ne diplomasia Komori yatendewa ni rais Azali ili riwasili haruma idaraja hiyo haina mrujweshelea sumbili kabla ya hele 28 Fevrier kejaka na yakini ukae Komori mwajoka rakisi wa hele bara kaulinda wa mjitamu wa mwisho wa henti ya Kenya ya jajitamuka ya beshelwa maraba ne raisi wa hele daula huangusa ukaya Komori si banime ya hali ya tutimizi milioni ya wanadamu yodo handani si bani haimu yende sawa le bara la Afrika wangu wengi wakaulinda ukaya ngarwalila urjego onegwa joende saji hayabo yezajiri ndezijohonesa ukaya raisi Azali yabo ye raisi wa Komori kajaka mtini mwa wangu harumwa kwendesa ya Afrika zenatija za umriku zehazi za fanyi ye namna za nongoza gabiliwa zionesa ukae Komori sawa nezensi wananya ndio ni daraja ya kuendesa marengwe ya hele bara marengwe ya hele dunia mjosheleziza ukaya amu rais wa Komori wa hele bara la Afrika rais Azali ahundu mathalani hazi zandisiwa zehazi hizo kazijakana yakini wa mtimu haso mfano dukaya le bara la Afrika liwende mwana wa chama wa hizi 20 tajiri za hili le kungumani wakati ye Komori ya rende ya raisi wa ile bara la Afrika wakati nani na timbaizanti za tukaya za jitamka ukika irengele fuvi wafanyiwa hazi ya diplomasi ngabo mionano raisi akauonana nema dhamana wazi ntizo ngabo barua zabewa haruma zintizo pia ili wajitamke ukaya naonesha ukaya ya Afrika ila hata
wanduko chucho hamba wanu ye mihima ya daula wanduko uyangalia hama muhima wa mndu yaweza yo kuna huhunda shawiri hauka ye mihima ya mndu binafsi yonge ndawo usiku hausiku haina usiku ngono kazo nyangu yambe mwahani garito ukatena hau mahamitanu hau mahakume kangono kaya izorogo ikawo zoto jende saja abonge ye nukta hiyo ikaula dhimu rieshelezize haukaya wanduwa jojo hamba na hizo ngela dhimu wanduwa juu ukauraisi wa kuendesa ya Afrika kawajaha wamba budget ya hele kungumanyo yinike wandu wende sawa shaenti yo urenga jukumu ya heze gharama zilola nao no mwendeso ye Afrika yabo lazima ngabo gharama zinji shawandu bima yerifanya ndo haurifanya nayo yembidea hatu hazinu na zabazinu ulawana nefalikinu na za sayari jozija garabao kaya yikanjema horengai shabashinu yekomori julwa wakefaliki nzima iwasiliwa wangu wajiwa dunge zefaliki zembili nkuu zabaki hajitihadi ha ya serikali liyo nana emabea ya joja halafu yode nukta mshinzi ya handani ya ushingia emajisi haka na hosheleziza habili uka rangu ye Komori rangu raisi azali ya lo raisi wa hele bara la Afrika ngabo hazi zafanyiha harumu ya Afrika ye mkutano wahusu wa ulanga wafanyiwa Nairobi ngabo zimnahamba za Hindi zafanyiwa shangabo zafanyiwa hunu moroni hunu ikawo zifanyiwa hunu shazirenge daraja ya he dunia de ambao economy bleu inu akiba ya he bahari ya zaya le bunjilo la fanywa huno mwezi wa juin wavira ya zaya ye parao declaration de Moroni declaration ikao ifanywa Moroni shaikubaliwa tena harumale tengo la Nairobi o mifumurakanio inu ngaijobaliwa tena shesa yoka itubaliwa ne Komori gebaliwa ne Afrika kwenda harumwe COP28 harumwa ya daula ya Imarati yabo izendogo zafanywa hunu ikao zikauvumbua akiba ya hebari shati de akiba bai zikauvumbua ulanga shati de ulanga bai zikauvumbua ne hifadhi ya hebahari ya hifadhi ya haina namna ya kahifadhi ya wana na ufujari ya kahifadhi ya wana no wangu wamenyawo wa ulanga amjua kaya mnansi bani hewa kajajo shinda ikao ye ye mipaka ya hatu ye minji dobarini karijajo shinda ribirilie ye bahari ya hatu kagasi wasichi nebujilo lafanyiwa hunu iyodo handani la kaufanyiwa au kaya unuani ya hele bunjilo hilo deze daula za zisiwa za hele bara la Afrika ikao ze daula hizo tanu au ngaboye Morisi abo Seychelles abo Bushini ngabo Komori ngabo ye Cap Vert e Sao Tome Principe hizo ne Guinea Bissau hizo deze daula za Afrika ikao zozisiwa ye mihima ya heza daula hizo weyakaye daula ya Afrika harumaze ntimengomi tsanantano ze mengomine na nane zoti zisiwa yenadi yekawa ndugu vumbua mihima rekaya maesha rekaya ulanga wanduwa todo vumbua ye mihima ya hele bara wediwaza ye mihima ya hezisiwa leo tengu hamanda hilo na mtola wafanyiwa na biswara zinji zaoneha za he akiba ne maendeleo ya he ze daula hizo harumaye ya Afrika abonge na tuendelea harumaye masuala sha ukahanza ronese ukaya ye Komori yerege
hoendesa yesuka usukani wahele bara la Afrika ngabondongo zafanyiha za hedaula ngabondongo haruma yo nukta kaulazimuni ya bebanu haruma hifadhi haukaya habahati mbi wakati hunu ngamjuwao yezijirio harumwe dunia shakhasa harumwe Afrika ya rais harengehe mihono miili ze taabu za amani zilio harumwe ya Afrika hende Konakri harumwe Sahel haonana hahadisi naena ya majenero wa wanao Sudan atanyumeni banu rao watoa komunike ya ubeshelea ya rais marhaba na naye Komori watowe komunike ya uhakikisha wa mwonano huo harumwe mionano yaifanya ya rais Nigeria habeshelea ya rais marhaba ya namna haonana ni rais wa Angola ikao yede ulo champion harumale suala la Kongo RDC na Rwanda owandu wawe masuala yayo yao masuala ya rengwa he mihono miili reka akiba reka amani reka maendeleo abonge reka diplomasi leo barzani ukaya wa Komori wajojua wajilinzani okeka leo ya rais wa heda la Komori haende sasa wanuandwaji le bara la Afrika yabo owandu wajojua tena ukanane makadri wa Komori wajojua wakesawa ne makadri wa Afrika ne makadri wa dunia hizo de miva ya he mahadisi na kaanza ni mwelesheni narjo urenga ya masuala ya haya marhaba. Salita. Na karjora kama ili Ahmed Ibrahim chez les Bleus des Comores. Amara Ahmed Ibrahim na Alita. Naam Ahmed Ibrahim Chez les Bleus des Comores. Naam. Mimi suala yangu ngejisisao harumaye na bila mpapua monesa ya ukana Komoro Julhaniha yehunao cheo haura nitoa usukani wa hemi Afrika. Yote slogan nikaongiona watuka wa ukarimu niezi ukane Komori zungusheo na hunye Komori ilemelea hata mshimina jana memkiti hata wa Komori hata haba hakwatu tuwaye bije joka hendesa sevoti za 2024 ngejikula ndapo hawa ya kaya imani unishi hao pia haruma imandachulia Komoro haruma Afrika yero hawa matrezoti ya Komoro yawe Komoro rungusho na hunu zitakuwa tunaenda na nitibie hatikana hizo wanonelewe eshiwe shikansije marhaba menchi wanu ye eka yawa bismillah alita. Assalamu alaykum. Swala langu kuunganisha wala maore hapa wakati kao juzi wakafanya hiyo operation bush kajaona nti na soutenir Komori angwale swala lila ibaba nu ile swala linu ndio habari mwa Nations Unies na wajua kiti ruhusu bahani wakati sika kushindana na Paris unaweze voter kawaida zoka le 27 le 26 mai leo le premier tour ndio le 14 janvier wanaweza jingine alela rarusu mali bwana hapa kaya alikabati vote kwa wana au karahani ngamzirga ujebe sana marhaba ye London endelee kumale swala la Ahmed Ibrahim wanu zebei no ughali wa hazo zoula wananesha ndondo watsaha yode namna zebei zikwamba zo ghali au zo rahisi yekaya yembidi au kaya yesheo neze faida rahunu ndani hiki
yentia hatu kena ushinda yongohe hafursa za hunundani zenti zahe dunia pia leo ziakinisha ukakabati ntijo hongoha heze fursa za hayo za ndani basi. Izo de zenti zenza mfu, izo de zenti zenza wangu, izo de zenti zenza luzi, izo de zenti zenza akiba. Yako kwa ujohamba si hamade ya hatu ikao hata siti shindo kabati mru tajiri ya jojo ubali ya mali ya mbengujo heshindo shakomori yekaleo hokari julihani harume dunia hasheo ripare wanu radaula ramakungumanyo ramatajiri waje hunu yawarifanya naiba ngabo tabu ziliyo abaha hama yengeka rijafanya zenongo izo zetabu izo kazijakaya hauka zetabu ziliyo hunu Komoro ziliyo Tanzania watoma rais ziliyo Kenya watona urais zetabu hizo kazi hunu bahi shaka zijandisa bari hundo urais wa daula ya Afrika wahe le bara la Afrika izo ngizo ya kazi jadi waziwa wanungo wanonizo heze nchida nezebiswara ye daula izimiliki shaleo wanruwa tahana fursa mlango wanyumeni ikawodo mlango uko urumilwa harume dunia do mlango wa utaha ye dunia ije itajirise yenti wangu kwa waja mahala watu hujua yabo yekale warirumia maadi miliari nori pare wangu waje wate miliari jana yekale warirumia miliari na miliari nori pare wangu waje watunge hazi wa ushababi wa hatu uhunde hazi yekale warirumia miliari na miliari rijulihane ili wangu wajueze tabu za hatu rekaza ulanga rekaza hifadhi ili rihunde wangu makungumanyo daula na wangu waje warisaidie mtuamini ukayabo rifanya ughali waruko chucho hamba wanu ya mihima ya daula waruko uyangalia hama muhima wa mru ya wesa yokuna huhunda shawiri hauka ya mihima ya mru binafsi yonge ndawo usiku hausiku haina usiku sha muhima wa daula woko wazi wa hansi huna miwongo sha wazi wa hamaha yekaleo isho wanruwa walao leo haruma dunia haruma enti wanrungwa lindao mahamitano mahakume mahashirini wanruwa jaundeze fahi sha mimi watu bambao wanru yenti yoradoka ziwa rudogwa sinamu wa bambao abahaula wakamu wa bambao utorende hamu wanti na nyujwa mwanti harumaze fasiri za hele kalima zozombili ani yenti rende hamwa bambani hebe garanzao abaha rihunde yaba yoke jajoki ala kulli hal na mlinzani zendongoe dunia wafanyao ili wajulihani ili wakena picha jema ili wapare wanro hao nizo razihunda harume mezimfukare yesa ila ujewambe ngezi towaze nzaya rahaka jaro ebora tukalila rizikazi roho etikairi refanya mashawiri ikaunga ruomba ukaruma mahamitano mahamira rumakume zenzao yanga zijoula wa msinadi rahana yekaya wende urenge bayru nikemru halaba na wentu abili kanaka ukanemba hauka kujafanya letumo la heze ndogo hizo na rambio wandu hamsinadi enti ya hatu ngejo shinda ijitoshe haruma ankiba haungio na haja na zenti zobonze na makungumanyo yobonze ekanga rjo shinda rijitoshe yabori fanya na ibora rengo uraisi rendara rumiaze na lizilamu ekakara na shinda rijitoshe na sikara na shinda rijitoshe no wandu pia ngojua ukakara na shinda rijitoshe yabori fanya ndo borendara lima hiyo de heli njo ujibule swala hiyo njajo subutina bamjo kinazo wangu
shaini mrungu jojajibu ye namna shamimi izo lizo amini arumwe masuala ya alita le suala la maore tivumbuwa ba ukamengoni mweze falikin kuza he diplomasi ya Komoro rango maashui na majana shedana mngofukari na tanuru loguru dokaya rihunde arungu ya hatu ojimlifuwa le suala hilo ligabili wanema raisi wa Jabanu pia weti nabadi kalijaundi hashawiri uhonda leo shahini mru afanye jitihada ya ye taratibu iyo raisi Azali yafanya amba kairi rihadisi na sine mru ya rimuhari bahula radodai kalijashida la honda shawiri ijo mkini heke yode taratibu njema ijo mkini heke yote denjema sha yode taratibu raisi Azali ya itaua na rihadisi ne mfaransa shati do hadisi ne mfaransa bai timwambani vanu ukaze falikindaru de rayon madom Julian ne akiba ya henti yo namna ya uzingiza le suala la mao ye kari judo ngasina wanungwa juwawe zirihundrao wanungwa juwawe zoranzao ne ziritabishao ngabo bahati ya uhunda wangu warumbisi shanga mjomwenesani wa uziro wa hele suala ne namne masuala ya kuurengwa harume dunia ye kale o wambushija hamade heli wa hambaba nunsuta wale suala kwamba ukaya kabati nti ya riveshele ya waba hamrujuzisa azabari hindri zenti mengomin tananne za Afrika ne zenti za Shiarabu ne zenti za saya wanzani waona zila watomba rogo ya wabaha mrajo kenamna zenti wako urenge masuala wa uzirenga hamfaida za hezenti za hao haina mru ya tuona ukaya ni mru ya una ukaya kavu wa wambushu gujohunga problemu kajaivumbua yode heli za daula ziko urenga zoenda hamfaida ya henti ya wembushi ntuhamba ntijomana ne farantaru wandogo fulani ya msuudi ntuhamba ntijola tanrogo fulani ne farantaru yode heli za daula ziko ufiki de faida hazo ya wane suala linu linti suala la ezi liyo timabia ni ukema raisi wabirabanu rangu 1975 ngwa unilo shaebo ya haja ya sirkali ya Komori ifanya harumale suala hili ngeizo ya sirkali ya Komori ya kaufanya ya ziia mwazieshi ya opposition yamba ya marai ya wamba wako linsuala la hewendeso sha linsuala la heuremo ulo harume kinyume linsuala la heraiya ye wabeshelea ya daula hokayari wabeshelea wazali harumale suala linu hau na rimre tibambo segu jousiwa ya waba hamuone namna wa ujiro wa hele suala ni namna lidanganyao shaye za kweli linu ti suala la rantiwa yinu ti ushashi wa diplomasi she alama ekarre yone harume dunia ngabo bahati ya uhunda wanu ala kulli hali ngamju wao nyonti pia ukemana la ture ngwarangu hale dokaya ye miano ya he dunia miano ichojo badiliha ye miano hiyo ye maore ngio harume miano ya Komori gizo haruma inashozwini gizo haruma marengo ya dunia gizo haruma zenti pia neze sharia za zenti pia badi ya daula ya Faransa yawe daula ya Faransa wetina shaka ngo ubisiwa Union Europea bai kwa zenti za hema kugumanyo hilo kwa jahara ya Nations Unies ukaya ye maore tia Komori hazi ngendelea mbili ya hezevoti ikao yijwa tena ni Ahmed Ibrahim bani Rais Azali komando ni hula zevoti zare wa banu hahandani karijataha wangu warisaidie haruma hoe ye mali za kahendesa zevoti na yone ni mengoni mwe namna wangu wa kujiki mwani wangu wa kanainu ambao sovereignty o wangu
watuhendesa zevoti za hao watuupo wazemali wowo waendesa zevoti za hao kwa na ushinda wajitarumu harumwa zendongo za hao yavo hota hazemali tukandu kwa tuta msaada yoke jajo kiwandu pia uta msaada sha hahandani ware wavoti banu raisa zala mbaka garjo urumia yabo garjo tabia yabo garjo huwa rumio zindwaji shangarende sauze voti haruma zemali za hatu ye mrujoka huja yabo garjo mpara ya jea tunde shaka tumpara jea tarumu ya namna yode namna wandojo fanya ikanga wandojo usaidia sheka kabati ya daula lazima harumaze nyakati za hansi wane sharia umparo ze voti umbuo ye kampani umreso ze voti hokaira isi ya keenzi ya mwezi 26 ya me ijao zengongo hizo wajibu ya raisi wahe daula kabati namna ya uwiraya saya ya ketide namna hiyo yawe hiyo yoti taraddud ya kaya dazimu za usufam maduka kabana ukavo ekamba kabana ukavo tiba mtambaga wajuka shale sualati ndilo waongwa jayo mabadilio engwazo mabadilio na mnacho ekakwa tsanza vu ezo wahulu engwazo mabadilio na mnacho ekama mabadilio ya kudeta hiyo ngamjongwa uzisi ngabo ambao kabisa ukaya na watiheda ekingazi jambo amboka ya ombanko doni mwana wanzo watiheda mwe ya heneti shotidwa woti upeu ya mwanzo watiheda ya titahe mraji na chotea sha ze voting ngazijourewa tena ngazijourewa haruma amani ngazijourewa ni wakomori ngazijourewa haruma ushahidi wa makungumanyo na nsi za he dunia ze voting ngazijourewa o wakati ya ladhimu zirewa kabati namna wala kabati mru vanuti juu ujoshinda ya ziye ze voti zitirewa paske ye hakika samanti paske hasibabu ya ukaya hata watu anza zirewa ngwaona faida zirewa bado ni mrungu tahe faida sheni mrotito jwe faida haina ni mrotito jwe mahala iliyo bahi hato watu anza zirewa ye faida hao doka zirewa hato watu anza wake amani ngwaona faida wake amani vanuti juu reka ngwa juwao reka kwa tujua o wandu pia ngamwambioni haina mru ya utahe faida sha wandu washashi wako ujua o mahale faida hao iliyo o wandu ambao watirewa voti kwa tujua iwe faida hao iliyo shenge ngwa juwao henti ekangwa ambao waniaonzi ekangwa juwao hakisiasa ekangwa ambao wa siasa kabati mndu ya jamba ye mndu wa siasa kabati mndu ya jamba ukayewa twania utauo baya rahana ni chaguzi eyongu ani abongu joka uhimanga ya kutojadalia waja washinda wa uchaguzi tojadalia ujaure vote unu mbukana uhadayo wa Komori raisi wa yulio umhashuida majana mailina mirandari hakana kandida hashindwa ni mru wa opposition na ile ya raisi haja mahakume baada akaopoza hashindi ya kanezi yapo hunu mrulo naze mjo ushindwa hakuna uhada wandu kabongu cha jorenga hashindi kujorenga kahundu cheka hundu mana utojorenga o wandu wakaushindwa na wakanezi wakaanza no wakaturaze mtu kwa jakaanza sha emaraiya wanza ukarais azalia ke raisi harende haraisi yode namna ntini kuhenda yode namna yuwani wao yode namna wakaziwa miongoni mwezi ntincha shiza ya dunia wakaziwa mwezi 26 yame ukaya uwo usiku ye kama hamitanu yija uwo usiku wangu wajou badili raisi yani wajou badili haensi
iyo de namna yakaukaziwa yabo wandu wa aminio yefasiri neze faida zavo haini utuamini hizo na aje yatekeleze hizo yaminio shatiro tabaka inaurewa eka inaurewa faida hentini yeka inaurewa gegari jofanya shekado tokaka inaurewa vangu tambange jaurewa yawe probably happen yaude masuala kauziswa na kabila masuala mengi sanalifa mtisi zilikuwa mbalimbali mshirika zamani ubenufu au kaya zensi njia maana rais mwafilisho kabisa harmonia kwa mfano bila sonzini juzi Xi Jinping était absent Macron était absent Putin vile kuduida kujadiwa bora kibrewa ni alishuka kiangete abajamu kama kuza zina elema za zensi zao hafila ni masuala yao hapo Komoro wajua jinsi wao wanastahili kwa rais kupashia wingi kabisa walikuwa na mahali waza na Komoro neze mashaki au ndio hawaisi tambali sote ndio kivile ndio ni swala hilo kuzwa macho au kake tuzirena wakati waja huu harmoni kati ya mshirano wa Israel ndio mali kangu ndio masuala ya kuhusu Afrika hapo nuwa ni wanjia wa hususi tuchi kao mezibira uharwa ya barama liga ho na Faso Niger kurbani na Sudan chanzo zisu jazidukuru kwanza ni jema naona hali hiyo Afrika ile wao njipanga au hawajipanga au ya uzia zengo alizimu kao uzinjia wa ambazo zisiranganyao ya demokrasia ya bara ya katiana hizo ababa kwa sababu hakuna nusu ya nusu hizi jao yeye wengine fikio ya Ulaya kabisa sene harwa marhaba menchi na Assalamu alaikum. Salam. Ile Mohamed radio de Monetero. Sina maswala mengi. Swala la handa likensi hama maisha ya Komoro. Na makulo kwa isha kumaanisha Komoro ya kwenda hea. Na mshahara kosti waongezea. Yaani kama siria Komoro ndo jahasela suku. Swala la bidi kwa parolambi ya suku. Amba wana wakati bishashi kawasini Komoro tolo lotani. Alibembesa. Na mahabilaru ile zaidi na kwa mbele Komoro. Kutaro jema Komoro ni spa. Marhaba. Masuala ya misafara ya rais uvumbua ufanisa handani wanroto ufanisi habari za isiku au ka ufanisa yeshini ne Komoro ani densi yenza wanru wenji harumwe dunia ya handani de akiba ya bilia he dunia kufanisa nenti yenza wanru wa shashi mboso wanru wa rishinda Seychelles wanru wa shashi na nchida nchashi Seychelles washindi wanru cha warishindi nchida eza tonga raisi mshinwane raisi mrusi watwenda hiyo deza tonga rahenda haondogo zinwaji yemi hima iliyo harumwe dunia leo mtu harumwe ezenti hizo ngoishiwe BRICS ngoishio ukaleo wao ngwa wanao no ufaume wa $1 wawe jomkini haike kwa jaka henda iliwa waonese ukakaritu huja garjo shindarijikae na singarjo onesa ukagarjo shindarijikae uvumbua huo uvumbwe mrusi uvumbua ani wanruikao haina mzima yabo ye dunia yo hunjiliana wamba ukaya ngarendo hunu bahamba ukatijao zikiri waronda lona droit de veto vumbwe mgereza uvumbuani wa wanruikao ye dunia yote
ya unjiliana yamba ukaya ngarifanywa jau bahamba ukati jau ya wozikiri mrufanyise zifani hana sisi eka karija roha banu eka sikarijenda bahanu si wanruikao bade mvua bahide mbaindu ilawa ubanuti juu sheza dunga bozo tolabo nze uchi eka karijenda razita ala kulli hal mwambio wa Komori mwarongoze hamsinadi mwarongoze namne dunia yendao ye Simba wanungamo wangu mengoni mwao makadri wadhanio ukaya rijoshinda ruanene marikani shadeke nkodongyo zondrabu na rijibimi seheda rajahatu yezi bimo za hatu inri harumo wizani wa hea kiba ya dunia yezi bimo za hatu inri yekaonwa jibule suala hilo wandugu wajojua eza kwele na mnala misafara ya rais hiyo misafara yahe ya Union Africaine yinti misafara ya hata yeminjiti misafara yahe Komori sha wekaye rais wa Komori ya urumia ya fursa hiyo hambaza Komori haukarumwe mionano hiyo ngabo yaona nao lila bunjilo ya henda shaika hende hindi harumai jeve haonana ne Premier Minister mkanada haonana ne Premier Minister mhindi kikomori haonana yili wake mikataba yabo harumie fursa ila hafaida za Komori eri joshinda yengetide fursa hiyo ya rais wa Komori haruma mwezi ambamo njoni wananene Premier Minister mhindi ya mwani yeri joshinda yekatide fursa inu yaenda japo harumeja seti yamba mwanzoni wananena Biden ya mwone rijopita mahaminga otara ndevuri kubali na mwambio wangu eza kweli ye Komori ye kangara njoru wananena mruja Biden ye rijopita mahaminga vya randevu ye kafuruswa jaizo rizirumia yabo karijalata na habo lazima rirumie mali kabati chijouhe yabo tina mali izondrabo njeu na ekao wojua tujwe kao mjua kilo za otu wa kilo mindu wangu mjuu huu shamina wanzani walozi hensi wanzo ulowe de kiasi ya hashamba uko utia ekao taitili kuna ulinda mbasi yekau tambasi do shambo ya bongo lindo mfinku yode jomcha itaheile vala hebe iwakaza he gharama wafanya he diplomasi hizo deze faida ulindao shaizinu tibongo ziko ujenda jao narkerazi yani yanu eza kweli yanti masuala ikawe mabango ya hatu ya zoe ya uyamba sharija haruma wakati ikao heze rezo za Facebook haina mru ye raisi haina mru ye waziri haina mru ye economist haina mru ye tabibu haina mru ya pashamvio kutabayo kaende sanzi baha pashia kwende santi haina mru kashindi kwende sadahorangu haina mru kashindi kwa ujambe malaho ya henti wa shaibu au kahende santi yodo hende sema la ya enti pia washai na ndongobo juu yabo zinti rogo nyangu ekaya rambaze ndongo hawangu jao yabo ngarjo hama wa Komori warenge he namna huka masuala ya akiba ya dunia wa Komori wakadeje wajuwao ukayenkodo ilo Ukraine haruma 15,000 kilometro nasi yankodo hiyo ichongesa ngasina ngano ya ghaliku wawanga Georgia kayenkodo ilo Ukraine ichongese ukakabatize angare wawa Komori wangabi wazijuwao yekaya mwambio wa Komori namna hiyo wajohelewa ye Simba na Bushini rangu kwa ujwaba wa Rwaji
marehemu Said Mohamed Sheikh Mbaka yebushiriri kaza maha 50 wakati huo ya maendeleo yele onga sindahu yelu zirilo niondai vanu ekarija emnashindo wa hatu wa wandu ziwi majana manani baishari tungu ya kode investissement ikawode njema harume duni shekarija kabati mruwa uhula kabati investisseur ujohuja yabolewe karibu weshindo da inyamba uzile kafu ani inu zone de libre échange continental ye karibu weshindo ili ya ujojabanu ya juokaya monti za sharia ganzuru sori kai shambili ye kanja uza Komoro uza Burkina tamjojo uza Ghana au Senegali ahindu njo ushifanya Komori yabo izo faida ikao ye raia kawaida katuzijua na hiyo deheli zikohenda kabati namna ya saya zentize dao ye kati de namna hiyo ye bei ya hezi ndurilo nizo hunu zinuka tsukazi wa hunu hatela vaniri kwa wala ye bei yoke kazi wa hunu wa Komori wajue ye bei yoke kazi wa London waudu wakaza ule ongare hula uja ule ukarti hula ja gengo jofanya lime lavani ukeniyo yeko wako kazebe yeko wako hula ambako chula bojo irenda yode namna zendogo zenda ya bili ezijirio Afrika ilo suala mvanio uhonda leo litsoha ye le barakamili ni alama ukalitoha dabo zijirio yenge le bara wakana shawiri zintide za jojibu hata ngoono wanruika weka ulazimu wazire nengwazireshele yao au kabanu yengeo wanru wafanyauze kudeta wanu wanru wakaujulu au watania wao ujizi wao ya kiasi ya utia nrongo nziani walo nizo ujamba ukanaruabuli mfano shemba ala mailio ya uko wafanyaze kudeta wujwa huendesa uhanza huendesa ndorano wa watende wakaufanywe kudeta ya ala mailio hindu ya ala marino niyo harume tarehe ukaya ya kama fanywa kudeta zendogozo urengelea hindu harume tarehe ya hele bara ya kakartina za ala maizo ya habo ngartugo henda na labambe rifunye matogarenda raisi hapara ya marengo hata hende konakri mzichu yomengo ni mama hala ze kudeta zafanyiwa hende hawaono timwambiani ukahapara General Burhan hende Angola haonana ne raisi kaude ushuli nele swala la Rwanda na RDC yabo le swala kajaranti sha le shawiri la baha yetinonguika umono hata idhamana waheze konfline amani harume Afrika hajaban wamba bankole ude komisari wape security hajaban tiju hata haonana ne mashababi wabanu tiju yabo zesuala karjarantiwa sha rahakabati mru hundra shawiri nti aibu ya Komori okakawa jauri ya shawiri inu aibu ya Afrika kamili oka ilode le bara uhonda leo walo wangu warengawe yezi hamvu ardiwe reme wakoti yo aibu ya hatu rende sao aibu yako wende si wao aibu yako wafanya ranza karijanzi wakweza kweli sonti garambao kaizo tide za lazimu hato wafanya ngomba ubanuri fanya hawarura kwa tusubuti urenga ukazinde za lazimu zinu ngarfanyao hawarura bawaka ndogo fulani na ndogo fulani abo ngarfanyao ya warura ngamjua wefasiria warura yabo hato wafanya wao kwa tina yakini ukalilade le so la Uvira shali la so warura hata wangu wa Georgia wa Parise le so kawaida ikao ngamrejeza litam le so kawaida la urengaezi do urenga hafot lole kawaida yabo njajibu le swala lao shantuamini ukagabo mrujo liji kwa kabati mrulo na shawiri ngabo
lisuala laho mkayo waho wa Komoro lo arumwe masuala jaba ni lo dele ziro haku ofungwana oka ilo suala haina mkomori uliesh yabo haina mkomori ngene fasiri ya halo yahe binafsi yabo ngabwe fasiri mruzamana ya kwa uyamba mathala yewo mheyo zebe yewo mrendo homziro wahe maisha zija hamwendo wa serikali haundongozi lwachi ye serikali yisana zebei mathalani zipuhe zikhafifishie au keja sana ye kai sana sha ye hawayahe dunia ye mru yakaurenga kontener haziwi majana matano ya jamba ya irengeleo haziwi majana mfukara ya bumujohezede hizo kazi tula wana nerenge konteneri kazi tula wana ne serikali ya Komori kwa ujohamba ya raia ujokaenda ule bifa hiyo de hawa ya he dunia ngabo upepo ye kanga wo mahala urao gojore mwana upepo kabati namna ya saya hiyo de dunia hedilio sha yembidi ya Komori na mangalie ye namna wangu wafanya yezingu mtoshelea ndongo nzima watolwa milioni majana mara ruzani kaunikiwa ya mabahazazi numkate utiheye hizo zitolwa ne daula Komori wafanyi wa jitihadi wanwe mafuraha ya shaka jahe ya amado mala yao na sisi hatomba bahanu botie mafura yonziro yabo narangalie serikali wafanya jitihadi yonziro ye jitihadi yao itosha hizo dogo zingwaji ye kwa jafanya jitihadi yonzima hiyo de namna wangu waladhimu wa hukumu na banu lesuala linu ngeladhimu tena yeheli ya serikali yastahiki uzisiwa shangabo tena na maraia waladhimu uzisiwa ye mru wanzo minyanro vimirari ikegali rahana kilwanzo wala kuli hali ladhimu ya uzisiwa ye mru wanzo furia padzima likesa wada kilo 2 za tsoho wa ladhimu ya uzisiwa au kainu intibidha yala wa yalibi wala duani yalibi wa nyushuru ijeke serikali wakaurenga mapesa shalinu hata urozi kujarozi mfuria kauze papai haralishiwe papai zima haralishiwe kabati mru wa uvumbue raia wao kabati mru uvumbue raia wao papai likerali rahana kilo ya nyama ya mbe ya la Tanzania ya bahizi wa meli ya jailisi wao na mru ibirilio yeliwa sha papai zima likerali rahana kilo ya nyama yoti haki owaru mwambiwa na ndogo ya saya yemane bei icho sawa nzuani na mwali na ngazi jahitu yemana nzuani na mwali bei ya filo rahisi rahana ngazi jahitu na muziso wazifanyao yemaana kilo ya nsohole ya kazi wa ebei ni serikali ye kilo ila ihuziwa harume bei ila nzuani ihuziwa harume bei ila mwali shaito harume bei ila ye kaula wa moroni loti suala la serikali ngabo mbidi ya serikali shailo suala la kiraia lo suala la ulamwa ye maraia ala kulli hali amwambioni minyanrovi mine nyanrovi mzima rali mengo bitsa hisi New yefoti akaujamba ukaya shenso hodengiro almajana mara sheka minyanrovi miili ngiyo galirana kilo nsohole na yonga rujobla wandu atano wandu sisa yabo ya ala kulli hali zo kazamba yauma suala ya lazimu yangwa no wajizi yangwa de maraia shati mpaka ikeyo foti ya serikali ngabo foti ya serikali lazimu zebongo hizo zibiriliwa yombidi ya serikali shehandani au ke serikali kenda ushida ihenti mndu haina mwango yaone mndu huzo minyango vimiraru yaone kenda ushida yabo ngabo miji banu mtuvumbwa miji kao wokaza zebe ukakuna ujo upeza jumabo
ekangwa zo uheze yenda mji mrwaji ongwao yabo izo ndongozi ko ufanyika ngabo embidi ya hounono bidi ya hounono warengwa azma ne serikali nyambao couverture universelle kanza itiwa ti ukamrwa tilive hata yoke jahe ya mahali utitoa wakati wenda ushabwake namna ya ukaya wende hospitality mpaka ubale mapesa ye njia hiyo yatahwa ne serikali ye sharia shafanyiwa kejashinda ya njia waja ndongozi nji waja covid waja mihima waja keneti waja ndongozi nji zadanganya ye mipango itonduoba sha yefikira ke garantiwa sha wanike fursa hiyo na rambe wakomori wengi zo miliari zinji wangu wabali yao wende Tanzania na bushini na mahala hwasai haini mrenda iho ngurumio mapesa ya nawili hohenda mapesa ya loteli mapesa shahula mapesa ya uliva wa unono maude kama kwa benze Desembre hospitali el maarufu ngejo ufanye ikena za services wakomori wajuanza tilibe yo mengo ni mweze ndogonzi ngawe tayari wende walibeziwi mengo mitano Tanzania utilibeziwi zitanu moro ingejo hendaje yezana za wende sela pitali boko kabatisho tungwa huma rele pasima remalalao re zongwe zirumilwao izo kabatisho fanyo hunu zana hizo ngazanzao mali hizo ngazitoka ukaje banu wanradungo hisha ukaunonongo bure Ulaya ulati bure ukakotutolwa mapesa wala hutanga kutuonese mapesa yarengwao shabale mapesa uyatola yarengwa mahala undwaji wa uliwao warenge funvu linula unono warenge funvu linula nyushuru warenge funvu linula jau kabati mrulo na nyumba Ulaya utuliva reka ya aho reka kuiwajiri kabati mrulo na aruhi utuilivia yoke jakiri harume dunia da hunuba kabati mrulo na tumo utuliva ushuru yeo wakomori ngao tayari kama udu elapitali el maruf yija yifanyiha ndio sawa neza lapitali wanruendao haruma zeti wanruendao engwa johanza itoka bure ematwa bibungwa jokiri wafanyazi bure wanrua hera diongwa jokiri wafanyazi bure wanrua huzawe mapasi mane malalaongwa jokiri warenike bure yezenongo izonga bomba hinri jojo henda bure yabo ngabo namna ya lazimu wangu wandisi wonaze ndongo haukaya izo wahamba izo yabo ngetendo haraya akoncho hara ulaba ngetendo ambao ashangizo bure asha ukwandu waonauka keti bure sha yefikira ndio nziani ngabo zendongo za kazazia mihima mirwaji ya shinda ya zia zendongo hizo za tunja nziani shati halevanu ngabo hata kungumanyo wangu wa hadisi zendongo hizo ya ukaya wangu wajua saidie ye komori haruma urengaye ngabo inuani ye program dapi na ni kwa bana sheleziziwa ya he assurance maladie generalisée ani hiyo ya tiwanziani yendelao ani wakati unu ya njia nzani sharaha kejarenga ziungo harumwe ntisha ngarumbao kaya harakabanu yendongo yoyo ikaisha Allah